Assalamu alaikum, hurmatli mekendештер, hurmatli YouTube көрүүчүлөр. Достор, Соқулук мал базарындабыз. Чүй облусу Соқулук району, Соқулук мал базары. Бүгүн 12 январь 2025 жыл болду. Кечиресиздер, адашып кетип атабыз, 4-жылга көнүп калыппыз. Чүй облусу Соқулук району, Соқулук мал базары. Достор, экинчи чыгарылыш, биринчи чыгарылышта сүт эмги музоолор тарттым. Экинчиси могу койлор тартып көргөзөм, кой эчки. Сіздер только лайкты басып колдойсуздар, каналга катталганды унутпаңыздар. Рекламалык кызматтын номери 777 84 96 48. Так, мудан баштайын. Бул кой канча тиш экен бул? 6 tiş. 4 tiş. 4 tiş eкен. 4 tiş eкен. Боз бекен бул? Boz. Канча болду ушул? 19.200 da. 19.200 сомдон болуптур мына. Өзбекстан туугандар Өзбекстанга алып келет. Кудай кааласа Өзбекстанга имнинге жетип барат. Памделик жетип болот. Керек болсо алакка чыгыш урады тауып берет. Номер айтып коюңуз анда сразу. Өзбекстан номерди айтамын. Өзбек номерди айтыңыз. 94-лик. Аха. 99-лык. 99-лык. 474 81 41. 81 41. Ушуга чаласыздар, Өзбекстандык туугандар. Кой алып барат. Так, бул козулуу койлорбу? Козулуу койлор. Канча булар? Козулор 17ден бери эле атабыз. Козусу менен 17ден. Булар канча тиштер эми? 5 баш экен. Ак турган токту. Булар уже жашында эле. 4 тиш, 6 тиш, примерно. Канчадан дедиңиз? 17ден. 17. Сиз сурайсыз, андан түшөсүз да еще. 16 болот. 16 кылып берем дейт. Мына козулуу койлор, өзү койлордон жакшы. О, улакта канча экен улак? Я, брат. Я, байка, улак канча го кичине улак? 3 булакпы? 3,5 миң. Жакшы. Койлор 13,5-дан берет. Койлор 13.500ден. Ул суралганы же берилиши ушунча? Берилиши. Берилиш ошондо. Жакшы. О, кой канча экен? 13.500 сом. Тыгылып атабыз эми. Киши көп бүгүн. О, козул кой канча болду? Канча жыл? 23 миң. 6 тиш экен, а? Так, козусу менен 23 миң. Жакшы. Так, бул кочкор окшойт а булса? Кочкор. Кой. Бул экөө койбу? Экөө кой. Мүйүзү кой экен да? Канча бул кой? Шароо койлор. Булар 16дан. 16 миң. А бул кочкорчу? 25. Кочкор 25. Свети кымбат да мунун? О, ошол. Свети кымбат. Жакшы. Жакшы сатыңыз. Так, бизде ушундай баалар. Достор, кайсы жактан көрүп атсаңыздар, жаксаңыздар болот. Сиздерде кандай баа? Алейкум ассалам. Канча сурайсың жигит кочкорго? 18ден? Канча түшөсүң? 16,5-дан берем дейт. 1,5 миң түштү мына. Кочкорлор. Козу кочкор а? 1,5 миң эмес 6 миң түштүм. Төртөөдөн 6 миң түштүм дейт. Жакшы. Бул козулар канчадан экен? 12. Ургач эркек? Ургачы да бар, эркеги да бар. Эркек да ургачысы да бар дейт. Жакшы. Так, бул чоң кой экен. Assalamu alaikum. Канча бул кой? 45. Канча тиш бул? 4 тиш. А буларчы бул бренд цветтегилер. Бары 45. Кара дагы, а? Каралар 25. Каралар 25. Булардын цветтери кымбат мына. Арашан. О, арашанга окшойт да мына. Сары болсо эле арашан бренд болуп кете береби деп айтат. Бирок ол жүндү караңыздар мына. Кулак 45 миң. Жакшы. Эми ошол саткан киши ушундай койлор болсо алда арашан демек да. Любой киши. Мен дагы. О, козу канча экен? 15 da. 15 миң. О, ак койчу. Буда 15. Ирик бе? Ирик 15 миңден. Сиз сурап атасыз, түшөсүз да мына, а? 15 миңден жакшы. Канча болду кой? 16.500, где-то 30 килограмм бар. Эчкини сурай албадык. Так, бул жерде козулуу койлор экен а, бака? Канчадан? Я.
Bozul koylarda 65'ten de adam. Kozulu koylar 65. Bular kança tişler? 4 dişler. 4 diş 6 diş. 4 diş 6 diş. Bu kozuçu. 12. Bu 12. Bu erkek burgaçı. Urgaç. Urgaçı deydi. Yaxşı. Mağazada 5 boz koy var. Bu boğaz koylar mı? Bular kança tişler? 2 diş 4 diş 6 diş. 2 diş, 4 diş, 6 diş. Kançadan yani? Bunlar da 55'ten. Bular 55. Bu parodası kanday mı? Araştır. Araşanlar ha. Liniyası var mı var mı? Linyası var. Çipçi çip. Gücü verken linyası da. Ayağdan ötelek ha işte. Жақсы. Номер қалдырбайсыз ба? Numarınızı yapın. Айтыңыз. Ne bu? YouTube'ға. Çalады да. Айта беріңіз, айта. 0774 14 0082. Жақсы. Қойлар жақсы çalasыздар ма олар? 80'den жоғары бойлары. 87, 85. Ең кичинеси эми 85. кичине дегенде эле 80 да эми. Ол кунажың кимдики экен? Aldı. Канча болду экен? 79 kaldı o. Ya kanat gel. Ya kanat gel. 79 kaldı o. Alınıp tur 79 дейт. Точносын билбедик. Жакшы кунажың экен, а? Жакшы. Канча бул? 25. 25 миң. Канча тиш бул? 4 diş. 4 тиш. Канча берди базарга? 22. Канча көрөсүң? Бул козусу барбы, жокпу? Боозбу? Жакшы мына. Дагы барбы, жокпу? Онда бул сатылып коет бирөө экен. Сизде канча булар байке? 75'ten дейт. Бул козу. Şeyini aldı. Козусу менен экен да булар, а? Мен бирөө 75'ten деп алдым. Козусу менен 75'ten. Байке, бул кара койлор канчадан? 23'te. 23 миңден. Тиштери кандай мунун? Канча тиштер? 2 тиш, 4 тиш. 25 миңден. Жакшы. Так, баягы өтөкчү. О, козулар канчадан экен? 12. Ургачы эркек? Эркек. Козу кочкорлор, ургачы да бар дейт. 12 миңден суралыр. Мында калбас айган. Ак койду сурайчы. О, ак койлор канчадан? 16. Кочкорбу? Жок. Ургачыбы? 16 миң. Булар боозбу же сойгонго даярбы? Бооз эмес дейт мына. 16 миң. Сүйлөшсө бир 14кө берсең керек, а? 15'e ver. Булары 15 дейт. Бета бир 30кө барам, эти барбы, жокпу? Чат. Чыгат. Примерно, да эми? Кудай билет го. Kanal var. YouTube'га. 15 миңге берем дейт. Так, канчадан болду булар? Алын элекпи? Ya aman. 18 bin geçiyor. 18 миң дейт му? 18 миңге бербедиңиз, а? О, козлар канча? 14 миң. Кой козлары же башкабы? Булар да козлар. 14 миңден дейт. Жакшы. О, кочкор. Козу кочкорлорбу дейм, а? Да, жигит. Козу кочкорлорбу? Yok ulan oğlum. Так, болду. Bu 3'e urgaç. Бул үчөө ургач канча бул? 4 tön 25 tön. Ayda. Мен YouTube'га тарттым. Ha, kol. Канчадан сурап атасыз? 25. 25. Бул да 25. Oo. Бул свети кымбат да. Бред. Мына кел. Базар аламыдан. Ассаламу алейкум. Aleykümselam. Он свет не дейт ана? Жүнү. Шотка экен, а? Sotka taza. Sigil ödülü sotka. Булар канчадан эми? 30'dan. 30 миңден. 8-9 aylık koz var. 8-9 айлы. Булар эркек бургачыбы? Urgaçlar var matka. Ургач. Канчадан берди базарга? 24 jarımdan vermedim ben bularga. Kuru boy. Канчадан бересиз? Hı? Канчадан бересиз? 27'den bolsa kuru boy verir.
Kurukka 27'den beresi ha? Жақсы. Мага. Мына үчөө бир кора. Üçöö bir qora. Bul başka. Bular liniyası var mı? Линиясы бар. Qaysı? Гербестик болуп калат. Liniya germez deydi. Жақсы. Buların dokument yok da var mı? Hem жаштарга em berse gerek de bu. Банировкада чип дегендей. Андай кылдырылат. Андай кылдыр элекпиз да, жакшы. Мына. Жакшы сатыңыз. Так. О, кимдики экен? Канча сұрайсың буга? 28 мың. Тиши кандай? Канча тиш? 2 тиш. Токту. 28 мың. Канча болду байка? 18 сурады. 18 мың. Алынды го деппи не? Канча экен булар? Ургачы эркек? Urgaçı kozlar. Ургачы канча? Bunlar 15 bin. 15 мың. 20'dan sonra atarız. Булар свети ак экен, 20'дан. Булар чоңдорбу? Semiz. 20, булар 18. Ургачылар. Жакшы. Так, арка өткөтөкчү. Мына достор, бул жакта кой базар, бул жакта. Бул жак торпоктор. Аркы жак уй базар. Кой базарда акырын тарта берекчи бир. Узунураак кыл. Козук кочкорлор. Ечки кой аралаштырат. Şu koy aralar. Var kanca oldu ekan? 13'lerin. Satı odaslar ha? Aldı. Alındı. 13.500'den urgaçlar. Kanca tişler ekan? 4 tiş. 4 tiş tögörök deydi. 6 tiş dağı var ekan. Kişi köp kol bugün. Bu 150 mingden bayka. 4 baş mı? 6 baş, 2 kozlu, birinci tut, ikinci tutlar. 2 kozu, birinci tut, ikinci tut. 150 min. Varın dokumentler bolsa gerek da? Yok. Dokumentimen 10 bin dolar oldu olmak bayka. Dokumentimen 10 bin dolar oldu. Var kança berdi? Pazar bağı verilek mi? Жаңылек elindeydi. O ikinci tut, İkincisini tuyuttuk. Boğaz var. Boz bir ayda. Bir ayda tuyut. 4 öten boğaz oldu hemen. 4 ötün bu. Tetikiler bozdular. Aprez. Bunlar aprelski kozlar. Bunlara kança verdi? Bu da verilek mi? Жақсы. 150 min somdan. 150 min. Araşan menен обычный koylardın разницасы. Мына бар. Araşanlar. Var mı? Обычный. Kozlar kança eкен? Assalamualaikum. Kozlar mı? Kozlar 12 yarım var. 12.500. Kança üstlük sattınız? Satıldık mı? 2 штук sattım 13'ten. 13'ten 2 штук satılıptır. Жақсы. Мындай таза қандай бар. Бұл бирөө канча килограмм еті бар? 20 бар мı? Мұны 20-ға жетпейді бірі. Жетпейді ha? 18-19 kilogram eti var. Жақсы. Жақсы satыңыз. Şunday bağlar dostlar. O bir yak qarap ketti. Артынан барсам ертіп қаласына. Так, бұл қочқор. Күшіне қойдығы асылыптыр. Бұл қойлар қанша екен? 60'tan bayka. Бұлар 60'tan. Боз bu, қанша тіш? 6 tiş, 4 tiş. 60 mingden. Так, өзіміздің қойлардан. Бұл қочқор ғой дейм, ha? Қанша бұл? 15 turga. 15. Бұлча? Бұл 25. Жақсы. Özbekistanlık aykelayın. Бұларды аз сұрадым, 150 mingden. Araşanlar. Арашында. Ассалаумалейкум. Алейкум салам. Қамайсыз? Қана қалған жігіттері. Енді келмеді жамда оны. Келбеді. Кімдікі екен бұл? Қанша дейді? 60 мың сом мына достар. 60. Бойы 90 шығады. О, қозыл кімдікі? Қайсысы? Қой. Сатылып тұр ба? Жақсы. А, бұлар қаншадан? Жоқ, күшіне жыл болмасы ба? Қаншадан дейсің? 245 мың. Бұлар тіштері қандай? Ассалаумалейкум.
Bozor alamı. Birinci. Biri toktu. Хорошо. Biri toktu, biri kança deydi? Kozu. Bular kançadan dedin? 45 doğru. 45. Ama o kozulu koyçu. Bunlar satılıp gitti. Kancaga gitti. Benim özü satam gayrı 60 doğru. Ha, hayır. 60 deydi. Cek var altına. Söz. Bütün aslında abi. Ya kancadan bular koçkorlar. 30 mingden. Buna gel. Koçkorlarda qarаңыздар. Qo'zi qo'chqorlar değil mi? Gördün mü? Kaç? 35'te. Bu satıldı öyle. Selamünaleyküm. Geldik. Tak bu satıldı ekan. Çoğun qo'chqorlar. Qancha ekan bu? Qo'chqor. 100 ming so'm. Qulog'i 20 примерно. 100 ming so'm. Bu qancha ekan? Yo'q aka qancha ekan bu? 300 ming so'm. Qaysi liniya bu? Ayupovskiy qo'chqor. Bo'yi qancha bu? 4. 1 metr 4 santimetr. 6 tish. 300 ming so'm. Bunga olganda qo'y. Bu Çoğun qo'chqori qancha ekan bu? 150 so'radim bayka. Bu 150 ming. 6 diş yanı sayı. 100 ming, 150 ming, 300 ming deydi bu qo'chqorlar. 6 tishli jami saytır. Koy bu. Mana gelasizlar. Çoğun qo'chqor. Qo'ylar kimniki? Men Qancha? 40 dan. Qancha tishlar bular? 2 dish, 4 dish, 6 dish, 6 dishlardan eko uchovi bor. 2 tish, 4 tish, 6 tish. 6 tishdan 3ovi bor, ha? 2 dishdan eko bor. 2 tishdan 2ovi bor. Qolgan bari 4 dish. Qolgan bari 4 tish. Bozor qancha berdi bularga baho? 30 dan berdi. Qanchadan berasizlar? Tilashotda otam. Sen qancha deb turasың? Men 40 da otam. Sen 40 da otasың, ha? Atang nomerini ayt anda. 778 078 78 78 38 38. Sen atın kim? Qantay. Qantay deydi. Ha. Dostlar çalasızlar. Şunday boğalar, bu ayakta elitalar var ekan. Elitalar bu ayakta ekan. Vay bay. Assalamualaikum. Qanchadan bular? 35. Toqtular bular, ha? Qo'zi. O içindegilerçi? 60'dan fazla. Bunlar da kozlar 60'dan. Bu 35'ten. 35. O kanca ekan? Kimdi ekan? $2000'dan Kuruk kurup. $2000'dan. Assalamualaikum. Qandaysizlar? Mana aka. 4 baş. Tak, o 4 övi. 4 övi. 8 aylık bozlar, narkotik 9 aylık. Bu 8 aylık, ha? Bu Blandinin uçkazı. Bu andinin bunu çıkası. Bunun bayağı var mı yok mu? Dokumentler. Ben alın ekmiş. Şu aldın ele ha? Жақсы. Koyulgan da bırak. Geldik. Çip koyuldu ekan işte. Жақсы. O ökovi $2000'dan. Yok 4'te kurup geldi. Ha 4'te kuru gele. $2000'dan. Жақсы. Nomer aytıp koybaysız bana. 703 0703 06 06 95. Dostlar çalasızlar buna. Bu Blandinin uçkazı. Elitalar gerek bolsa. Bu giganttı. No karabil. Красавчик. Krasavчик, karabil, blondin. Mo qaysi dediniz? Gigant. Gigant. Neyse Tyson'ın. Enesi Tyson'dan kızı. Polni aytып berdim ben. Қалған жерini сұрағандарын өзіңіз çalып сұрайсыздар достар мына. Сейчас того элитного притащить надо тоже. Жақсы. Ассалаумағалейкум. Сіздікі? Жоқ. Мына кетті бaba. Бұл сіздер? Бұлар қаншадан? 150 bin. 150 мыңнан. Afgan aralaş ба? Var. Afgan бар қанында. Ал ол қанша тіш бұл? Қочқордай қой.
Бұл 6 тиш. Бозок тиш. Нарғы абсолют. Жақсы. Қанша берді базар ба? Берелі? Шо берілек, а? Берелі. Номер қалдырбайсыз ба? 500, 0500 300, 300 458. 458. Қақта тұрады? Қарабалта. Қарабалта, Жайыл районы. Достар, шаластар. Бар не есі кетіп қалды ба? Балдарын алып келдік та, о балдар. Қанша? Мына елеталар достар. Қайсы канал тақсырым? Базар аламы деген. Машалла, şu yüzünden de alıp aldım. Так. Bunu қаншадан деді? Bilmiyorum, siz var ancak da. Ya bakay вашы да этот. Қаншадан бұлар? Бұл 60-тан. Бұларша? Бұлар 60. Бұлар қанша айлық қозылар еме? Ya. 7 айлық. А бұлар чым олар? $1000'dan. 87.200'den. $1000. А бұларша? 150. Бұлар қанша тиштер? Мына достар, елиталар. Бұлардың документ болса керек, а чип? Чипі жоқ па? Білбейін дейді, бір адам білет дейді. 150 мың. Жақсы. Так, ол жақта дағы. Bir operasyon. Mo, aynen başka o ya. Çok. Ne oldu? Operasyon oldu mu? Oldu o. Қайсы? Mo, aynen başka değil de. Жақсы болып қалды? Ассалаумағалейкум. Қанша айлық қоз екен? 6 oldu bakalım? 6-7 айдың тегерегі екен. Жақсы, бұлар қанша сұрайсыз бұларға? Barganlar yok. 75 milyon, 35 milyon. 75, 35. Бұл сатылды ма олар? 35 milyon şunlar. Бұлар 35 миллион екен. Бұлар линиясы жоқ па? Достар, видеоны аяқтай өтеміз. Лайк басып қалдайсыздар. Каналға қаталғанды ұмытпаңыздар.